Dikgwebo tsa motlakase o fehlwang ka mahlasedi a letsatsi di re ho a kgoneha hore tshebediso ya motlakase ona e ka thusa ho imulla baahi mathateng a teng a kgaello ya motlakase ka hara naha. Batho ba bangata ba shebile ho fetola mokgweng ona ho latela motlakase o kgaolwang kgafetsa-kgafetsa. Maafrika Borwa a mangata ba tlana le mekgwa e meng ya ho fumana motlakase ka ha mathata a naha a ho kgaowa kgafetsa-kgafetsa ha phepelo ya motlakase a ntse a tetebela. Ba bang ba batla le ho baleha ditjeo tse hodimo tsa motlakase. With the higher levels of load shedding and the higher stages of load shedding, it's gone exponentially higher even still. To the extent where we've almost in the first 2 months of 2023, done half of our turnover of the whole of last year. So I think that just speaks to the extent of the plight of the people. Le ha batho ba bangata ba batla ho fetoela motlakaseng o fehlwang ka mahlasedi a letsatsi, maemo a bophelo le moruo o hulang ka thata o mpefatsa ditaba. Baahi ba bang ba Bloemfontein ba re ha mmuso o ka thusa o ka imulla ba bangata. Nna nka thabela holo ba le load shedding ya ka affecta re pheha ka maplanka le load shedding re lighta ka dikerese. Nna sola e sebeletsa hantle sa le ke kenya ha ke hloke metsi a tjhesang. Ha tshitleha puo ya hae ya setjhaba, Mopresidente Cyril Ramaphosa o boletse ha mmuso o tlo kenya tshebetsong tshebediso ya motlakase o fehlwang ka mahlasedi ya letsatsi e le ho imulla kgatello e teng ya motlakase. The interventions tse leng hore president o di beile mekgatelo e nkileng hore dikgwebo tsa rona tse nyane di thusehe ka ntho ka taba ena ya load shedding. Baahi ba bang ba ipileditse ho mmuso ho potlakisa maano a ho fumana mekgwa e meng ya ho fehla motlakase. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.